On the 7th of January 2025, the Nyotrap Border Dispute Redressal Forum, HBDRF, led by its chairman Chandame Sungo and accompanied by the Khun Nyotrap National Awakening Movement leader Thomas Pasa, submitted a memorandum to the Meghalaya Human Rights Commission in Shillong. The memorandum highlights alleged human rights violations faced by Meghalaya residents in Block 1 due to the actions of pressure groups from Karbi Anglong. Chandame Sungo alleged that groups including the Karbi Students Association have been infringing on the rights of the Khasipnar people in Lapangap and other border villages. He claimed that these groups and certain militant organizations have been imposing taxes on immovable assets such as land and houses, thereby violating the residents' fundamental right to live. Human Rights Commission halorga human right violation but haganiga representation jumi nila mention hamne ya kilai tili gimat ibayat dei bat kataga violate yang human rights ke jumi kabening kong kadai haga jing yedei bat ka jing kini no ya ki jaka ki puta ke jumi ki badai ki hok long try ban try jumi naga Sorkar Assam hakapor bathau yang District Council hakasnem khandai spa sanpewar dan dipcha hiba ijaka ke bangi isong isa pati pum ka elaka labang nang kelut ke bangi tipai ba gung bulongbon kedai ke jaka ke jumi nadu hendai enthai hidrai lapan hab jubor no spo Karbi Anglong Autonomous Council nadu ke por basnahi District Council bat ka baar pade hagajing shale peng jumi hagabun kiliang nadu bala penhap jubor yengi cepok Karbi Anglong Autonomous Council jeng jela Assam yengi ki pai kasih penar ki basong ki basa akan ki jeka kim khen briusu nila long sosial kung kita ke merat bat kaba hakani ke point hakani ke mat kaba nganga kwa ban penpau kelong ba kajing shalek beng hakaliang kahok long briu man briu om dehi tang nakaliang government bat khap nam nadu kesnem khat khandai spa khandai pio new khandai pio pra but hadu kesnem arjar khan griu hapedeng ini kesnem kejing im jong i griu jungi di besong ki pasak sete kalong keba i kordit sisa hadu kata-kata ya kejing mi jong ki kai klau Karbi bangi tip kumita ki KNV Karbi National Volunteers KLRA Karbi Longri Raikom Asong bat nangta kaniga KPLT Karbi People Liberation Tiger, but sekawai pat ka UPDS United People Democratic Solidarity. Te ha ko kini ki chikeu kasar snem ki ba ngang ladep kedeung ladep mention kejing ki priu jungi kalong ka ba hatu kata-kata. Namar ba ya ka hok long priu man priu jungi leju roy. Kini ki kai klau dila diman na ki priu jungi ki pai nong senong jungi Haman kawai pa kawai ke tuwing man lo snap kawai pa kawai na kini kinhun ihapan siu kun kata house tax but nalor ka ni ka house tax iba kamdon kam iba don kilum kha rep iba don ki hali kun thor kba but nang tak sikibe kumti jingri jingdup ihapan siu laga jong ka chana ka dor ka bahe nadu arajar adu san hajar ka chisnem man lo snem kawai pa kawai kini kinhun President of the Khun Nyotrap National Awakening Movement, Thomas Pasa, stated that the memorandum includes comprehensive details of the alleged violations. He assured that the HBDRF is prepared to provide additional evidence, including witness testimonies, to support their claims and ensure justice for the affected residents. Block 1. Ini kan jumpa bagi Human Rights Commission. Kalau kita banyak apa, yang kita sislah. Kalau kita banyak apa, lah jumpa perlu ya kat lo tu lagi senang kita. Hakawai kau senang kat nomut, kat lo titi yang kita. Hakawai senang kat nomut kita bahasa angka ngatari kini detail kita buat sokar jelar jungir kamdan. Buat solusi kerja. Buat sokar jelar kerja. Mano bahasa anglo kat nomut kisah tertel. Kini jumpa ini Aisyah pelaka Human Rights Commission. Ketahui kalau pulang ini. Tolong ba ngirayu ba nakaliang state government council.
Kasi kalau kau dia kaji lah, dia lempat di hati ya pulang deh. Dia lempat di hati, tapi pulang dia ya. Jika bangi gini dengan alik dah kamat. Layak ini dia kacau kamat, ya kaji dia juga baik macam dia. Kalau kau ba assignment harus kata apa. Ngambil kini kita umi kamat kita umi kira alik ni. Mentang kaji kini kau bakal awak bangibu ba ladan kaji keren ban ya penbaik dia ya ukur bersama kau pelesku. What happened kini kaji penbaik itu kadang don kaji penbor pada nak yang di Karbi Student Association ban register di kandau siap. Jong kini usung setengah yang tiap pelawan siapa Karbi. Badu berhapsi kata tax siapa Karbi. Hak kaji sisa lalu don kenu kaji penbaik masih serius. Kamdai ban don kumkini kita penbor kan. Jadi kalian kau cumi di sana agak Meghalaya Human Rights Commission, but kumbala ya tu yang ini kita khot yang ini ke hearing lu, but ngin sepencaya ki, lara don kam bangin wan yalam ki beriu nang tina pop lakuan ki balong ki eyewitness, ya ka jingjia ki babon, makiru kinwan, kerang ba nakalian ka Meghalaya Human Rights Commission, lara don kam ki take up na pada ka National Human Rights Commission, kerang ba ka jingge jong kini ki beriu kanja no ngin la panweng. Norba ke konstitusi juga hari India kai right to life ya baru. Bisa hablok one bisa asal selong bisa si asam. Ke konstitusi juga hari India kai hok. Banyo ya umbang umbi ke bekut. Banyo kacing sumar ke babiang. Banyo kacing kulit putih ke babiang. Banyo ban im singan. Harga jong kacaka harga jong kayeng. Umbangan long benda kini baru lak penken no. Lak kini no. Nak kita diberi bahasa angku ya kok. Lak wan ban ikmil inti. Wah, nak kalian Human Rights Commission kan siapa yang berbentuk?